جباجار پیغمبران جبر گولا خلیل الرحمن باشار ابراهیم علیه السلام و باشار ایوب پیغمبر سلام و رس تماشاوان TRT کردیه بینن دم افطاره و بخیراتن سر چاوی من و سر سرم راحتن برنامه دم افطاره ایرو روزا 14 روزه ام هر پاشیف نیت خودین ام دوجین شب نیتم سبد گرم روزی رمضان ای سال سر من فرض دگرمش بو خوده ام دعاية كوسا نيتك كوسا دكن نيتك كوسا كامل دكن جبوكو ام بجيشن رزاق خده حتى يفارجي ام دفي خوش خوارنو و خوارن هر وها ام دقرن طبي دوم باسا مجالكي كركو اف عبادت ما وقت بجن نماج ما حج ما شباكة كدن دا ملوي مسألة رين تشتكت برامن مسألة كو منقبة كتكت برامن بطيبتي ددما هارون رشيد تا قال كي اختيار هيا او جيت خوازه بتشا حجي بتشا ببا حجي هر سال جي نيتك لطبي جانا مساله شي من جانا تشد منكو او نيتاوي حاصل نغبه ديسا وك هر سال جي ديسا نيتا خوتينه بري خو هر تشتي خبر هفدك بجاري بتايبتي درتد بجيكو ازي بشم حجي هر تشتي خو حاضر دك وين روجاكو او كرفان طبي معلومه كرفان هنا روی روجاکو کروان اوه بچه بغدای نخوش تکبه دیسا نابه نسیب جیرا که نابه نسیب وقت بيجن كالي حكمت بيجا دفرد البت تشتكي حكمتك البت هي دفردا شكرا خود ساتينا جربي عالمي را درو سر درباس تبع يكتل دريت خا بيجا كالي حكمت بيجا كروانك تجارتي نها دچه بغدای ولب کی دبکو پیشیا او کروانه کو دچه حجه دبکو پیشیا و بچه او بلستر دچه هما حکالی حکمت حاضری و آمده یا خود که خبرهد که خودگینه و کروانه و تی بغدای بو هیجان دما کو کفن بغدای ج دو یا خپیات به باز ده دچه جی کو کروان و در کوم دبه تی جمی کی بچه کا کروان کو دچه حجی کال کو دریه بچه ها هو کالو خودی اف دروجه کروان درکتیه نه ممکنه که تو خوابگینی یجی بیچه حیرا بنبونیسی اف جاج نبونیسی طبی بغداد دما قاطیه بغداد بیچه کاز بغدادی از بگرم طبی حالی ویوانا وقت بیچه بچک پریشان بده سه روزه که دناف ریدانه دناف کروان نباید توزو گمار دانه بیچه زهرم سری خوب شو دچه وقت حمامه که هلوی داری بیچه زوی حمامه ده سری خوب شو دچه بر دری یکی کوسا محافظه کی کوسا گرگر دورده هه به جواب بسکنه تیاری کو داره بجه از سری خوب شو نجنا لوی داره بجه ظلامن وقت بجه محافظ و عسکرین ین هارون رشید هنه ده حمامه دا وان حمامه گرتیه چه نابه ایرا بجه از تنا سری خومه از ما سری خو داره کی بشم اسکای کناکم وسا حنونیه کالی حکمت دلوي نرم دكه بيجا تمام بالسكنات جا ما بردا ورا ما ضربه سيفيا اللي بيه بردا سري خو بشك علاقه كسي نبه و مساله هر دوكا هارون رشيد وقت بيجي وزيري اوج جلي ين وقت بيجي ين سلطانيه خو كرنه جلي مليان خو كرنه و بو يرد بينا دجا اف حكمتك بردا هي ما نزنكو افينا كيچوا برده اف كيكو ايكو تكبه هندر اوج تن جموي جم درگاه حمامه بيجن امي هرن طبي ظلام جي والناس ناكه بيجنا كس درباسنا به ظلام هارون رشيد بردا سري خودشون ده حمام دانه گرتيه بيجي حيرت انا تديتكو ما يكيديت يبردا بيجي خودت نهيليكو تمبرندي اما گليه تكون بردا وردا ده ترسات بيجي كرم وانجي درباستك ليت روي ظلام اللي وردا سري خودشو قال حكمت سري خودشو دوردا هارون رشيد بلدنگي خو بلندك يا كاليفانا بنرن في حمام يقرتنا لو انسان هناك نه حرمته نهر نه بلي هي كافو سابقا خود زار السلطان شا وسع خبر ده طبعا قال حكمت خا هاي وجيت امسله خود وردا بشو تجموي افجار دبجه قالوا كورا از خوازي ورا سرت از هناك تمظم از بشوم قط تشيك سكه تناس جيبكم بجه تمام باشه قال حكمت خود ريشت قال ودري ناف حمام ده الودا ده بيشتا هارون رشيد بيشتاوي قال حكمت مزده دوله تابي جيرات بجه او بجه كالفانا بنره اف عسكري ويوصى بكا خود زانه هارون رشيد شوايه طبعا ابي حكمت شي قال حكمت شي نزانه او هارون رشيد
قال حكمت جي تشيك جاد بجه جا كوري من تشبكي سلطان فان كوليان ديجا سلطانه كي وصرت تببا كولا برا سلطان فان كوليان بشتات مزبده قلتنا كوسات بجه هارون رشيد في قلتنا قالكي هستيار دبا قال حكمت انسان كي وصى بوكو دي عشق محبته پیغمبر مد دلیوی دابو ایرو هیویا ما اوه و ام دوی باوری دانه حتی دما فتارا رحایه ام به هفدورا عشق محبت تشتیکو ام لبنداوینه دوی مهدا برکت و شکر ما به هفدورا پارو بکن او کام جی اوه باوریام جی اوه از وی قناعت دمجی و بخیراتن سرچاوه من سرسر مراحتنا برنامه دما فتاره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك رسول الله الصلاة والسلام عليك حبيب الله الصلاة والسلام
سلاوريس تماشاوان TRT كردية ونديسا بخيراتن سرچاوم سرسرم راحتن طبيعي حتى كوش دستي من هبه تشتكو د قلبي مرواده درباس نبه تشتكو د شي مرواده درباس نبه بيگمان از ناکم مجار و هم لسرجی خبر نادن جایی رو مجاره که موسا هیکو جانا از بسیده و با عالمان را استمه جم هفدو از وانا دبجم حیرا مسئله که هي سوره که هي و سوره وان معنی وان به هفدو را ام بجن تفسیر وان بکن پرتوکچه کی بکن پرتوکچه که بچوچک برد دسته مده به جبر کو او سوره يعني هر تشتيدنا وخدا دحوينه وكميناك أزبجم أستعوذ بالله إنما المؤمنون إخوة هر كسيكو إيمان هانية براي هبدونه مسلمان براي هبدونه هر وها وك بيجيكو كسيكو خيبت دكه وكو براي وي مريبه گوشته براي خو يه مريب خو خيبت هاو قصد تشتكي خرابه دوی سوره داد بجه هر وها بحثا لقبان دکه بحثا او کسی که خبره اوی بینه خبره اوی اصلی و فصلی و چیه مرو نظام به مرو بگینه درکادنه بجه که او تشتکی که کسی که وینا بکه کسی که خبره فاسقه بینه رب عالمه ده دسپیک دا ده قرآن دا دوی سوره دا هشیاری ده مروا وک ام بجن احلاقی درسک احلاقی دوی سوره دا هیه سوره که وصیه که دوان دمین داویدا جی دوی مرف بگمان جبو تکیلی و اتفاقا مسلمانا مؤمنان دوی مرف باش زانه به سوره از بحثا سوره حجرات دکم اینو اما بحثا سوره حجرات بکن که لگل وانیه کان به تایبتی خصوصی مجاره مجه او لگل وانیه کان به بکا چی دویجه چی تهاتی گوتنه وان سوره این که درباره وقت بجن جیانا مروادا تاثیر دکن چوانن کینگ هاتنه نفساندنه چوا هاتی خلقاندنه نها هنک سوره دا هنک آیت هنه او نها جبو حیاتام تاثیر دکن ناکن گرینگیوان هی چوایه امی بعصبانیه کام بکن درباره وی که دا میوانه که من گله که هجایه جدیار بکر هات بخواه او کره عالم کی کو دوی مروی ناس بکه مالا احمد الکوخی کره مالا احمد الکوخی کل سر اکران TRT کردیه جوی ناس کن مالا و سیدا و مدرس عبدالقدوس یالچن ایدو میوانه منه سیدا انت بخیراتی سرچاوی مراتی تو باش راحتی انشالله الحمد لله خدای جو راضی سیدا معلومه اما وقت بجن بحثا و سوره بکن سوره حجرات بکن بکا دوی سوره حجرات دا چه هیه اما بحثا وان بکن لی تماشاوانه جو میوانه که مدجی هیه میوانه که کو ام میوانه هر وها ام بجن وینه و میوانه میجی هاته سرچاوی من سرسر مراد و علیکم السلام شابت سرت صاحب چاوی باشی کاز میکروفون تجی از گریدم که کرم که سروک شاردار یه راهی تماشاوانه جا نیات چیپچی رو میوانه ما سپریزا که خوش کرد مرا بجایم تو بخیراتی سرچاوی راتی خرقال صاحب چاوی صاحب شويت وقت دبيني فان هر ايفارتش از دبينم د تويتر دا تشبق درتي ما شاء الله حتى ايفار ناف زكاك وكولان ايفان جيه گرم تدگري تشواني تباش راحت ان شاء الله الحمد لله نانا errindim ez başım. İnavani rab yaşayım döyle bir ecge bul. بله Ez 24 saatten uğrum. Bir an alısı vere gittim. بله Bajarımı mezine, raha mezine. بله Adire mezine işte devse kazaya devse kazamaya. Yani her dere diğerine, her derene seçimeye biz şarimeye da. شو اوياك الدركي افان لفو تفكرا كو بنابرو هر وها مهاجرين اي كوش سورياتنا روجات نه تادبو ميوان تكو پنجه و چهار هزار بنابر بنابر من سوريا نفر رحايدانه للروحايه ناف روحايه قزمنه هجي من ايبر işte Akçakale'ne Ceylan Pınarı sürüşü بله Lori Pınar ama işte gideri ev bune bela bune حقس بنابر هنا لدركي كاروبارين ين شارداريه ين رسمي ين بروتوكول وميفان وفلان بيفان
لدركي لفو تفجر وحركتيا يا رمضان لدركي سچمو هل بجاردن تشكي دني لدركي جي امبولا ميفانته سرچاوي راتي باجر الرهن كان جيان ميفان لحد ميفان كان اللي او ببا واللي ورس ساكن اللي كانوا اللي حد جام بنره بله ان شاء الله نبي زقاته ان شاء الله ماي رمضان ماي بركت ماي خاشي انسان gibi evdira az bخه حظ دكم يعني بله الميفانا حظ دكم البروغرام حظ دكم لازم كو بروغرام را شيبن لباجاره مبرا herkes لباجاره مبا و باجاره راهي 7 سال 8 سالın لبستو işte pensedu 5,000 dinleri hilo ne yani بله kuna mesela mivanlığı van malbeti van bajarime işte git dest ferene cömerti iftarı kutari mali keştera sıfıra verdikine hazır liderek işte güvanitini na belki de mesela boynavi mendikanne çözmüşken men famnakine بله بله milleti mevani halkı mevani insani mevani em bir insanı karşı hem tüm bu vanrane hem tüm de emri vandane kuvani khaş vani bir rahati vani bir selameti derbas kuşun هجام بصا استحنون دبين ميرو كاكو تزعف تيبوي يا تزعف برشيبوي ezilo kırtı bu ezilo rınti bu طبي كسي كو موانتين فيدر سيدا وعالم ما دبيجن كسي كيكو يعني فطاري وباشيفي خوارنك وصل زيدا مرف بخو ومرف حتى ساعات شارا بينجاجي مرف رازي بيجا وكسي كو دروجي دا خويدا درباستك بيجا جنتي جي ويت خوا خدا فينا جات الشباب biz naqade hem cennete qavi qadan nabinin hem biz naqade direkt er وتخبرتن الحمد لله ne رمضان bana qabatedin hem رمضان راح يشونه جيبك وزارتيا تجربه درباس بروج هفتيا دني ما بتشك باسكر باران جهاته بركات جهات رمضان ين راح مثلا كسكيكو در رمضان ده ورا راح وش بفينا او رمضانك شو الورفه ده بفينا ha لباشر rahay Ramazan ama bir karşı çıra karşı na insan eme bro لنميا خانه ماله Kur'an-ı Kerim dukhunne li ibadet khane ماله İftarı na mesela li iftar işte çen saatane tebek saatek ni veke işte hazırlığı iftar edebi li maharim mali li har diyeme khangeme gel mal tüm hazırlığı vanene bereket akay mezne İnsan eme mesela işe gibi bir mivan jinnabın illayım işte eko hevale evde eko ciran evde tevle evde toptumun be evde ve iftarı ve sıfırı evdkin bereket abi zenginlikin ماله kudu iftar era işte derme teravih camiyeme işte ibadet alanime tişidi be milletime kadar peygamberler razı be bir gencanji bir bevanji bir ihtiyar emeji gitev bevdiratin teravih kakıymış. Du teravih herayca nar nama. Hatta sahrı ya diğer ya çarşını ya işte tev mevvalan mesela dereki rudun sohbetine ranakev بله kes ranakev bu navi bajar eme çarşıya mı eve yani canlı بله يا راس بجابي خو مديتي بدري الجرا بشيك واز رمضان اللي راح يدر باستكن مش حوالات برسي او كسين كوجي انقره حوالي ما وانا هاتنا اسطنبول هاتنا مدغويا كات تشيكبسا هي لانقره وتشيكبسا ديتيه ودسي روج هاتنا يا جو تشي جو كسي كو فطاره خد خل مالا خويا dernakev درنا malakaya جا افدر حركه وصا هي كو هما دبجيا يعني خديه قوتني ancak مرف خبر ده ديتونو قوتنا با وكاف ده ورم بفينن يعني İzna belediye mecin yani emgite bevdira yani sizde kazan büyükşehir بله emgi bevdira meydan ana بله em milleti kadar iftar ediken
ام صعور الميدان ملتي خرا ميدان بقلق خرا تبوان را امراد من صعور آوید کن بله کناوانی بوشون و çarşı, meydan و bajar ev dibe canlı dibe بله tüm serqaya واجی خواهش در باست بی خدا پیغمبرش گن راضی به آمین ان شاء الله حضور الوی باجاری الحمدلله. به ام دیگه ممنون bizden kadı em de gazını işte bu 15 asıbe 15 ne 15 Evet, der bastı bi men ni fikir yani mat geçi ve Ne ma- ma Ramazan'ı şimdi man gen kaçtıra hoş der bastı bi İnşallah bizden kanı vani şehre İnşallah. Seyda Ahmet Dijiş Diyarbakır'ı Ramazan'a te çavadar basbe. İro roja çarda yemego. Başkan yemego gulu vederi Ramazan usa bi avay der bastı be. Evdinav ve hareketi de ve siyaseti de çevte helbijartına seçimi hani karubari penabera he. Ya te çavat çegelo. Te çavadar ما basket. جيش بركو ام وظيفه دارن Bele. ام لجندن اما جي بيتر جامعه در باست به Bele. يعني لما جاب جماعته خوندنا قرآنية تراويحا وبوي شكلي لما جا سبي بريا لما جا يكون مراد بن سحور حاضر كرناوية خارناوية وصحبة بذي شكلي Bele. اما هنكي بيتر ساكن اجبركو جيه ما انها حالة حاضر قنده Bele. دو قنده هنكي بيتر ساكن در باست به الكوخي نفسه ازنا انها العباسي القنده كي ديار بكرم العباسي. بله Gündeki mazın Abbasi. نا سيمال Ha küçük he. سيمال فلان هي Cemaate vajı şedbez. Nasıl? جماعات تشدبه Maşallah. ام نوچو نور لا شش حفت ما هي ما يكون Aa. بله Serkan برياويم inşallah. ديار بكر بون Bele. ديار بكر هنكي بيت القربة لغاية وكاوي كو بله. باشقان هنا بعسكر هنكي حركات هي اوجي بريملات رانازين خلقي ما جبر كو شفجي كنن او بيتر بجامعة ده بقندنا قرآني وبصحبة خصوصي بزيارة درباست كن إيوارا خوش الحمد لله بركة رمضان يعني معنوياتك خوش هي Bele. هر چندی تشته کو نل گوری دلی مرب نل گوری اسلام جی چید بن هبن فقط الحمد لله غالب حاكمية اخلاق ملت مدى خلق مدى اسلام ان شاء الله Seyda Emin, malume em li ber mekaneki usane ko, mekanı İbrahim Peygamber. عليه Em diyeceğim bacarı peygamberan, bacarı Eyüp aleyhisselame. Bir mekanı medvini ko insan tevvek hatine bu bir mekanı bivinin. بله Az canat bejim de bernamede bejim insanın ko alimin ko usa zaten ko mühim u gring da var ilmi da var İslamiyete da peşketine وصفه كوان هي انسان يجدك شيء نخوي وك مقناطيسينه انسان هذاك شيء نخوي قال نيدنرن في مكان انها انسان هاتنا في دري تشوديت في مكان ما مكانك يكون معنوياته زياده بله تجار نديج يا ذات خصوصي جو ديتنا في مكان تشاكو فان مسلمان هاتنا امجي هاتنا يعني بله. قالك جرام هاتنا تبلي زاروكو اهل خو اهل مالا خو متفد هاتنا حقيقه بينا معنويات جد يعني انسان وقتها تفدري مفرح تبه بله كيف خوش تبه او حكايه حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام او تشتكوا تسريورا درباس بيه او مجادله كريه جبونا توحيد جبو يكبونا خدا عز وجل كو احكام خدا بانسان ابدا هنكرنه ومجادله هانه كريه او ياتي بيرا مره وقتا كو مرفت في مكاني في مكاني ده مروان تشتاد بينا جبر في قاسي حقيقه في مكان كي مفرحه ام قالك جي بي كيف خوشن والفيدرا انها برنامج تيل دار خستن ان شاء الله فایده ویجی منفعتا ویجی ابراهیم مسلمان را گله کرد. تسر شایم سرم راحتی دوباره مالتا و başkanım malume نه ام نوی دریم دگر وک خریبه کی وک ام بج میوانه کی ام الوان در دگرن یا راست گلین روح میوان پروریه گله کی خوش نشانه مدان چو از پیشیا کو مبحثا او که کرد مگو پنابر هاتبون و دره دما پیشیا پنابر دی پیشیا شر سوریه 7 سال بره بله کسی انسانی که بهات نویدره و گرماهیا میوان پروریه یا راحت دیدید جان ها پنابر هاتن 554,000 لواندران پنابر هنه گلک کسی خریب هنه دوردا لدیسا گلن راحه و میوان پروریه خو جبیلا نکنه چه وظیفه کی بجم تماشاوان اما لپشت ویدیو که مکانه که اما لپشت ویدره
دکانک دسته دکانه وین فرنا هنه Yani انسان مبخور چاوه خودید انسان دچین و داره دما سحور دما افطاریه دچین و داره 10 میلیون داده یا 5 میلیون داده نانه کی دستینه بجه پریویدنه تخسکه اوکی تخسکه سپته انسان دیجیتن اوجی 10 میلیون دادن 5 میلیون دادن لگور بچاخه دادن وی وقت بج نانه کی دنان دستینه پریور وردا دبینه او خودین دکانا این خودین نان دفروشن لویدرج تفک همولاتین سوریه الهمبره کرونشتین اوجی Uynanı yarıyor. دشین ویدری کس نزانه کی دایه کی Ki کس dayı نزانه evde. چه تشکی خوش Mezine شکل be işte. Mezine me bere urgani bu. Devlet me bere urgani bu. Ko tehir ekir ve destek bimine destedini ne bine. نبینه İşte na le rayji urgani heye. Le fırını doğru ya. Tari mesela fam dike zaten. Ekol urdu şöyle. Eko evet. Dikhabete. Dikhabete. Haberavi heye. Yani bir derim ki mesela Rabu PNC yatırılmış ki nana gidisini tamam. زانش خواهو Çelun nehle urdu mine. Uzane. Evet, Çelun ne nana ve leydinle dağıtmış ki. Juvana ve belaki. یو چی دی Yani خوش şey karşı tabii. زاف تشکی خوش ویا زاف Yani خوش benim ne te zani kutuşladı be. Ne hevi ku mesela nendisine eva vi evna ba. Yani keyfi vi kaçtı be. İşte natı vi bona çet ki bona khade ki yani bxire sevabe. بله Lama vakin dike bona çev ki. Kutuna gazi zaten tırnaki ma khair bizordu be nabe. بله Khair be keyfiye bir rızayı. Yani işte ki karşı. Kadı Yani- peygamber gen razı. gelin rahaya bir rengiye ama sohbetten خود devam bakın لگل hem şaredar rahaya Nihat Çiftçi hem ji Seyda و müderris Ummale Abdülkudüs Yalçın ama ilahiye kele godar bakın havalime Koma Miraç لگل meye Koma Miraç hazır gelo Deka kerem ki Hazır bırak mı? azizna müveye ki godarip ki Emman 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 kurban Emman 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 hayran Emman 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 kurban Emman 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 hayran İman bu kavvetame kesek bimen ikrane İman bu kavvetame kesek bimen ikrane Merin heye ve gerna sonda ve giyane Merin heye ve gerna sonda ve giyane Melek hız düşmen revi beyrağa men servane Melek hız düşmen revi beyrağa men servane Çanem kalena keve zafer ya şehidane Çanem kalena keve zafer ya şehidane Emman 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 kurban Emman 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 hayran Emman 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 kurban Emman 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 hayran
خوش کوما میراج گلک سپاس دنگه و ساقبه ایشالله تماشاوان ایجا ام دوام دکن برنامه دما فتاره لگل شاردار روحایه و هر وها نهاد چیفچی و سیده و مدرس اماله عبدالقدوس یالچن ایرو من مجارش خورا دیار کر کو دسپیک دا جی مگو حتی کو چیکی کو جدلی ما درباس نبه ام پینیشن جدوی مجی وی کی نبجه وانا ناکم مجار ام ناصری ناقف ل افروج دوی ام سر سوره حجرات با اخفه سیده من سوره حجرات ازلین درم وک مانیفستو یکه مبخو مثلا متابیره که وصل خص مگو وک مانیفستو یکه بتایبتی سوره حجرات بگشتی تشوا دبینه سوره که چوه رب العالمین چی گوت یجمر وارد وردا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سورة حجرات يعني وقتها مرف لعموم ويدنرا حقيقة سورة كي جالك زنجين ورچتني جالك نخوشياره دياري دكه ج نخوشي زمان مرة وج إنسانيته يعني دمكو مرف لوي سورتي دنرا او آياتي كو تيدا هاتنا كو آياتا بحثا يكي خبر بينا كمروي جواب نرا ومسلمان جهف در نزيك بناوان شوايا وحرمتا مسلمان جهف روي جواب انسان شخصيتا ويچيه بوي شكل وقتا كو مرف لد نرا حقيقة سورتا كي جالك زنگينه نا پر دريجه لبله تجاه گرچه تمام قرآن وهاي هر كلمة كقرآن هر حرف كقرآن محقق تدا حكمته معنى وجلك منفعتها بله لوقتاكو ام سورة حجرات نرن بيتر تشتكو آن هاج مرة لازم تشتكو هر زمان جي إنسانة كي مسلمان را جي شخصيته كي را تشتكو لازمة دوي سورة دهنه جبروی قاسی ام توصیه دکن لبرای خوی مسلمان حچی تماشاوان ما کسی کل ما گودارید که تماشا دکه و کار به قوتاوی هبه وی صورتی بتولی معناوی ازبر بکه حفظ بکه هر مسلمان کی لازمه وی صورتا حفظ بکه وان تشتی کد وی صورتا د حیات خود تطبیق بکه بجیبینه اوی چغمه بنرن کو چقاس حضورک خوشت که و انسان ساعت تاوش سیده من ام بحثا آیات یکمی بکن دوی آیات دا بحثا رب عالمی و هر وا پیغمبر دیجه نکوین پیشیا وان افته چی معنی؟ این نکوین پیشیا وان ته چی معنی؟ یعنی دوی مرو آنها مرو چواله بنیره بله آیاتا یکی و آیاتا دوی اجی وانا هر دو يعني أدب مسلمانا أدب إنسانا دقارش حضور خدا عز وجل حضور پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده گرک چوابه حال و حرکتی چوابه بخبردان خو به فعلیات خو به عمل خو گرک چوابه و ادب نشانی مسلمانان مثلا ده لا تقدموا بين يدي الله ورسوله خو نخن پیش وقتا حکم خدا عز وجل هبه حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم هبه ده سر وانا را هنتش ندنه نخن پیش و ده آیات دو را ده بیجه دنگی خو بلن نکن سر رسول الله علیه الصلاة والسلام أي أذيك وإيمان آنية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي دنجي خب سر دنجي رسول الله عليه الصلاة والسلام نخ ده حضور رسول الله عليه الصلاة والسلام ده بأدب دنجي وبران الزمتربة أفياد دفع عم كرنيكو إنسان مسلمان هر دم لقارشي رسول الله عليه الصلاة والسلام لهمبر پیغمبر جهاني حضرت محمد عليه الصلاة والسلام لازم أكو ده درجة داوية بأدب يعني جرك زيادة بأدب يعني هم حكم خنخه حكم وان خبردان خنخه پیشیا آوان وقتا خبردانك آيت هبد حديث ده شريعت ده وقتا حكمك هات بدانن او آخنخه پیشي بريوان حركت نك آدنجي خصوصا رسول الله عليه الصلاة والسلام كمبلغ قرآنية ايكو قرآن بواسطه ويجي هيشتي ما خدا عز وجل جوير شان دي ويجي جمرة تبليغ كريه دقه همبر وی رسولی دجی لازمه که هم زیده به ادب خبردانی و حرکتی و حال و حرکتی مش خورا بکن نمونه و مثال تجاری مش ریاوی در نکفن و که انسان دنه که اموها غازی وان دکن فلان کس مثلا علی و یاخد حسن و یاخد حسن به شکلی هم غازی رسول الله علیه الصلاة والسلام نکن بلکه هم بیشن رسول الله یا رسول الله یا نبی الله
صلى الله عليه وسلم وها بحرمة خبردان بحرمة أم دحق رسول الله عليه الصلاة والسلام ده استعمال بكن سيداي من هم مثلا تقول دم مثلا مرف نافي بخنبري ما مرف هل ده صلى الله عليه لدوي وسلم مثلا تقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حكمتها في شيء مالي تيش شو معنى يعني بحرمة بالرزقرتن بأدب مالي أبا يان تشتكي ذن دفر ده هي محقق قالك حكمة هنا يعني يا بيشيش خو كو وقتا ام نافي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبيجن ام رحمة ليد بارينن يعني معنا صلى الله عليه وسلم ويعني خدا عز وجل صلاة والسلام لي بك بله ام چما صلاة والسلام ام دبيجن لي بك لورا اف پیغمبر عليه الصلاة والسلام ريزان ميه رهبر ميه ري نشاني مدايه مش آگري جهنمي خلاص كريه بله او دينك بجبا خدا عز وجل اني او احكامك جم خدا عز وجل انينا وقتا امبوان احكام بقرن امج عذاب جهنمي وهم جد الدنيا خدا امج قالك فتنه وفسادي خرابيه امي خلاص بن وحضور شيبه شاكو وقتا رسول الله عليه الصلاه والسلام هات وحاكميته اسلام تشيبو جيرا قوتن دوره سعادتهم ان هاجد بيجن دوره سعادته يعني او زمانه كو حضور وخشي حاكم بود نوا انسان هذا ام بحثاوي بوي شكل دكن يكي كو فيج دوريج مرا اني برزك وهاج مرا داني ب و دينك وها باقجو احكامني وها خوشك جمرا اني بك ام بي خلاص بند هر دنيا ده لازمك هر دم هم صلاة والسلام خدا لسري بينن وام جرا حرمت كاربن وام رياوي تعقيب بكن لبي رياوي هرن لبي رياوي بمش هجام من جنا استكبر من صحبتي بحرمتي قبول نكفينا كي شبه هم تجي بينا خوشي برديم او صا ام سوق صحبتك وقت محبتك در باسه تبعصا عصر سعادتك دما پیغمبر ما او صحابي وانا او المال پیغمبر ما دشه للدري صحابي كي دخه جارك لي دخه جي السلام عليكم پیغمبر ما جي صحابه را بانك دكه السلام عليكم دنگنا که صحابه جارا دودا سیادی صد السلام علیکم تام پیغمبر ما فکره صحابه ده دریوت که وصاب چک خمگینه جی تابی دریج پیغمبر را نکریه چک خمگینه وجهت دنگم نبیس من سلاف دات دنگم نبیس دی سر کی دیجی خو اکت که دی سا دلیوی دش که دیجه یا رسول الله درکو صلاة السلاف انت او لفظ انت ام جاد بجن سلاوا خودی سر تبع هر وقت بلیف کرد وجد دماغو او در بلیف به برکت که و مالی جبروی آوای من اکن داته من نگو علیکم السلام و گبر برکت که و مالا من اصحابه که حقاس قدر و قیمت دایه صلاة و السلام پیغمبر ما حقاس حرمت و ادب نشان دایه هجام از باورم تباس کریا دما اسرا سعادته ددی دما اسرا سعادته پیغمبر ما اصحابی وینه ایکو صحابیان دیتنه جرات بجن تابعین ایکو صحابه دیتبن جوانات بجن تبع التابعین دوما بعصفه مسئله کر حسن بصري هي دوي دمده اوجي تبع التابعين يعني كسي كو صحابيان ديتي را وي ديتي جانا قوتيه جرب جي برسيه قوتنا صحابه چو اوجي قوتيه والصحابيان بديتنا وجوانا بقولنا صحابه دينن صحابه وبديتنا وجوانا بقولنا ونا مسلمان الدولة كوصا اف اندي دو درباس تبع الزفره ام هاتنا في اوكي اف ادب و وقت بيجي رزقرتنا كود حجرات دا يجدني في السينه سيدا من بيشك مرف فهم بك از باورم او بسكريكه ماشي خلاص فين يا محقق نفس سيدا محقق تشتك نامي خدا عز وجل آياتك كريمة ده فرماندك ادخلوا في السلم كافة يعني خطاب بالتمام انسان اردك دبيورن تفتك في النوا عاشيتي نوا سلامتي داخلي اسلامي ببن تفتي كيفن حضوري بله دفع مكرنا وككو بحث كر وقتاكو امريا پیغمبر عليه الصلاه والسلام ريا صحابه كرام رضي الله تعالى عنهم اجمعين وان تابعين كل ريا صحابيه مشاندنا ام وقتا وين ري بمشينن حقيقه برسكريك نامن نما دين معنوي بله ام تفتي كيفن حضورك خوش وش خو صورتي حجراتي خود يعني مجاراوية يعني سردست افتشته يعني حضور تكفى نوا انسانا
هجه ما بحث مجرد خوبه که میوانه که دیجه سروکی شاردار یه روح یا مزن هم بجن باجار مزن نهاد چیفچی هجه من معلومه دوی مهدا يعني قرآن خو زيادات خوينن اره بله يا هجه حقیقتا باجاره کی زاف باشه اوه مزگفت کوم نه رضوانیه رضوان رجام کیجا میوانه متی از بجم قلب قلب دیمنه بنره تماشاوان جا حوشه کما هل ودره بس کسکاتی هي ودر شینکایه هر کس الفيدر قرآن تخوينه ما شاء الله السر شینکایه مقابلت کن اره yani mukabele Kur'an tekandın insani meve la khadneri li ibadet khadneri bu Kur'an ra haşr meşre tumu dgaze ku pırbu khuyne işte hemşerim Urfalı vanine bu Kur'an'a khara bu peygamber dgaze ku peygamberi khanas bike Cem bizarı ki bizarı bunse bavê me diyê me ji me re dibên me dişîne işte cem me lan cem xocan dibê bira bixwînin sibe sibe bira dînê xera bi Qur'ana xera bi pêxemberê xera bi xwedê xezanim gorê wî bira hew jî wernedîn wernexwandin bona wê çûk ta ku şto tealiman se nav wanî jî tê ve îşa wanî ye İşte Mahir Ramazan'ı millet ki boyuna vi beklemişti ki dağaza ku ve Mahir'da gibi evun gibi sekinle zaf sekinle dağazına ku ve Mahir'da bu Kur'an'ı bukuyunun bavi kara cimrni ekumri kara juana Kur'an'ı bukuyunun Kur'an'ı dukuyunun böyle bu işte ki karşı ezbeni do na per bu هزاران کس و خوارنا افطاری دوان دو پیر بو کینگه بو دو بو ماشاءالله دو هم بیره جیبون پیر بو یا دو هم بیره جیبون او چه دیمن او چه منظره که تماشاوان جا کوانه دیت به اینترنت ده بینه که اورفا افطاری بینه ما بنفسینن او در که چند کس بو ماشاءالله 6000 میوانه ماشاءالله 6000 کس و عین دنده عین وقت عین مکان افطار عین مکان چه ارگانیزه که چه قراره که وساده کو شکی وسا بکن طبی گلو کو اوجی ورن زانبن ورن ودر کوم بفن اوجی مسئله که اوجی مسئله خدمتی وانجی مسئله نه روزه زوره نه kolay yani iftar et aynı dakikada nani vanu ava vanu şirayi vanu gibi tebevdira din ne kolay 6000 millet tijwana hizmet avand ki Halil İbrahim peygamber bereket avi bajar Halil İbrahim peygamber kutu çıkanda programı me çıkanda zor be kutu biniyeta rindari ise git dibini bizden kadı git evdu be rahat be rev be haç şebab be rahat ki nam her şef le kazakene em şevekeci le merkezine le meydana na fakir mane ya ki imkanı vantne eko be baven eko bedene eko etiyetimle eko imkanı vantne نوا بیزدان خاله قدر انسان آنه هر دم امکان مگه ننولا هفتنه اکو امکان قطنه فقیر روانه هیرو دلم املاوینه لیو پیغمبرینه لیو پیغمبر عربا مدگره دبی که باشار مزن هیرو لوره افتاروانه سفراوانه لورت که هم تاو افتاره بکن ایجا نازم راه علمی ملت راه علمی نا افتار نکو ایلان برای احتیاجی مریان هبه نا کتو وری الجمع افده گیب افده را کتو افتار که کیف اتقاشتو به بینا تفرده به ایجا کتو سفرات وانی او بو که پروا زنگی مشون و تدغازی که برای ین انسان ور تبوان رهی گیم تب به هفدرانه از باورم هجای من نها مثلا و دیمنه و فوتوغرافه کسی که مثلا بجن دجمن مروه
dijminê me Müslüman, dijminê memleketê me em bêjin. Yani wê manzere binê re bitirse. bitirse nerede? Yani 6000 kes hatine cem hevdû bi yek qalbî, bi yek rihê, bi yek fikrê li wê derîne. Nasıl? Yani meriv ew jî dike meriv bêje hodrî meydan yani. Ya Müslüman var niye? Müslümana hazır be işte. Müslüman bevdira ve rabe. Ve vere bevdira ve gel sofra gel cem evde be. Na yani Türkiye me boyna ve pür mücadele ki zaftı diye. Em dğazı ku gibra te bevdira rabe. Bele. Gibi evdira run. Gi cem evde bin. Em hazar salın cem evdine. Merroki le ruy evdinanine. Bele. Roki me ta'de ne de evdi. Em ve evetine yani. Tarih hamevani ya. Bele. Bizden kadı ku soframa bereketliye. Tarih hame güçlüye. Zafe. Millet öbürü me bitirsine cibra bitirsin. Saatata baş be. Sağ ol. Bana tava be. Sağ ol. Serçavim serserim Sere ve rahat. sahabe. Vakti tehiyet el me bibi ya. Ez rabi. Terabi. Kuizna ve müsaade ve ez Serçavim rabi. serserim rahat. Eskedar me iftar hiç. Ben Behar bu ya iftar iftarla. Acı bu rame. Acı tabi. Harbşe ve cemvanım. Bele. Evare bir saat iftarı da ecdurum. Kul kedere be. Likjane ilçe be. Merkeze be ecib cemvan. İrol ködere, irol her Bir emle ve le yubine. İyi bir yana. Ede başa. Xude xira mazın ki afiyetun hoşi canı ve serçavim serserim rahat. Serkemin malata hava ben ya çiftçi ro meyvanı mı bu? Serçavim rahat. Tamaşavan reca eme be Keke Muzaffer eme devam bikin ligel Seyda u mala Abdülkudüs Yalçınca me sohbeta xodam bikin. Bırak aziz pembeci maşallah tağatiye ha. Pembem gol tağatiye pivazi. Çavat kim eşteri kabul derbaz dedim. Dakika kelam ke bırak aziz. Gerek spas. Teşekkür. کروج و پنجارا ممالات زیارت کرد جهند کروج و پنجارا ممالات زیارت کرد کسی دل دای غیریته کسی پال دای غیریته کسی هل دای غیریته زیانو هم خسارت کسی پالدای غیرت زیانو هم خسارت کرد حسن جمالاته بقيجن حكم وآلاته دكنتم بحث وقالاته مجيهاد وعبادتك دكنتم بحث وقالاته مجيهاد وعبادتك كسي دل دايا غيرته كسي فال دايا غيرته سهل دايا غيرته زيانو هم خسارتك كسهل دايا غيرته زيانو هم خسارتك
azizi şirjivi dünyayı hicret gir. Kesi dildaya gayrite, kesi paldaya gayrite, kesi hildaya gayrite, ziyanu hem kasaret gir. Kesi hildaya gayrite, ziyanu hem kasaret gir. توی اول توی آخر توی رازق توی ناصر توی خالق توی قادر لما قالك تنعمت كير توی خالق توی قادر لما قالك تنعمت كير كسي دلدايا غيرته كسي بالدايا غيرته كسي هلدايا غيرته زيانو هم خسارت كير كسي هلدايا غيرته زيانو هم خسارت كير كسي دلدايا غيرته كسي بالدايا غيرته كسي هلدايا غيرته زيانو هم خسارت كير كسي هلدايا غيرته زيانو هم خسارت كير. تماشاوان هجا برنامه دم افطار دوام دکه لگل گولا خلیل الرحمن مجرع کامه گل کی خوش هه او کسی کو لما تماشا دکن او کسی کو دنگیم دچنوان بچک وسا دنگ تلویزیون و رادیو خب بچه وکن جبر کو هر مؤمنك في سورة حجرات چتی اد بهجه حکمت و چی دوی باش سانه به ما دست آیات یکمین کرکو سیده من دور دا معلومه دبیجه کو پیشیا پیغمبر ما یا رب عالمه در باس نبن دور دا بحثا متقی کی جد که بحثا خودی تقوی جد که هجه من دور دا هر درد که درته پیشیا مر انسان کو خودی تقوی به انسان کو متقی به انسان مؤمنه انسان مسلمانه دور دا رب عالمه بحثا تقوی جد که وی آیت مرف چه بخوینه هجه من یعنی کسی که کل پیشیا پیغمبر مثلا الله علیه و سلم و رب عالم درنکه و پیشیا نه چه پیشیاوی انسان متقیه یان شکیدن دور دارته اساس دور ده کو وقتا دبیجه نکوین پیشیا خدا و رسول خدا و امر کیت که یعنی دبیج خدا بترس خدا بترسن يعني او كتنا بيشيوان ودمي سينور حدود تقوى ترسي درباستك ساعت خوش جبوي قاسي يعني كسي كو تقوايا ويهبه ج خدا بترسه كسي كو ج عذاب خدا عز وجل بترسه كسي كو ج غضب خدا عز وجل بترسه كسي كو ج هرسا خدا بترسه اوي پر زيده يعني دقت بك مالي ويعني ويتشوى حركات بك لازمك باش بفكره باش بنيره باش بعلمه هي هنا حركات بك مالي جبوفي قاسي مثلا او تشتكوا بيجن خدا عز وجل دجمره فياد بيجي دبي يعني كو تقوايا خدا عز وجل جوافي تشتي تخوازكو هون ده مسألة خدا ورسول خدا ده پر زيادة دقت لي ساعت خوش از بارم سيده مدفردا تدي او دوان سالن داويدا كسي قد بيجن حيرا قرآن شمرا بسه قرآن شمرا تني بسه سنة پیغمبر چي حديث چنه يعني تشتي قد بيجن مثلا رب العالمين دفردا ده حجورات دا
برسوان جدا أبي آيات إشارتك هي إشارتك جاي دور ده إشارة ورجع خو أختا كنت بيجا دنجي خو بلن نكن لسر رسول خدا عز وجل وكا كهون غازي هفدو دكن غازي وي نكن دوي آياتا دوديا دا في تشتي درباست به بله يعني او نوك يكي وكا كهون بينن سويا خو وهن بنافيوي بوي شكل غازي بكنه افياد دفع مكرنه كو درجه كي رسول الله عليه الصلاه والسلام هي چاك بري فيجاجي ما بحث كر لو راكو او يعني تبليغ فاني قران يا اك قران جمره ازاح كريه خدا عز وجل دعايتك دد بجد بما قران نازلي تك سر تكريه كنتج انسان را حكمته ده بيان بكي بله جوان را آشکار بكي او بيان كرنا حكم ويجي بحديث رسول الله عليه الصلاه والسلام بفعليات رسول الله عليه الصلاه والسلام تشتكو ده حياة خدا نشان دا يك چا ده حديث ني خدا رسول الله عليه الصلاه والسلام به وكك هوند بينن ازلمش دكم وسالمش بكن بله يعني فيها مثلا درسك خوشك ده وكه وانه كنت بحث كر مثلا يك بيجي قران جمره بس وچوال مش بكه ساعت خوش رسول الله هر حجي وچوا هر حجي وچوا روجيا خو وبقرا يعني احكامي وي يعني فرضي وي چنا سنتي وي چنا وچوا بجيبينه شكلي وين زانه يعني بله. يعني افاناش خو لغوري كمره فهم دكه افيا وقت دسيسه كي غيري اسلاميه يعني غيري مسلمه اف دسيسه چبيه هناك انسان خاپاندنه و دبجا قرآن تني قرآن وسنة جهبناي قطاندني ساعت خوش خدا عز وجل آيات تدبي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واختاك قرآن تاني بس بنا ندقوا وأطيعوا الرسول يعني إطاعة خدا جيبكن رسول خدا جيبكن إطاعة خدا بقرآن يا إطاعة رسول الله جيب حديثي وي بسنة ويا بمشاندنا سنة ويا إجاوك كما قلت يعني دبي آيات دا يد دبجا دنجي خبلن نكن لسر دنجي رسول الله عليه الصلاة والسلام وكا يكي جخوا غازي وي نكن او ياد دفع مكرنه كو رسول الله پیشکشه لازمه كو ورا تعقيب كرنه رياوي بمشاندنه او انجا كو مرف رياوي ده بمشمره خلاص به هجه من tam لدوفي آياتي داوية ده مثلا دبجه خد و عملي و هكا ونوصل بكن عملي وجه او هباب عملي و تنبفن بله يعني سيدام ازفردم وصفهم بكن مثلا يعني بلكي باش وره فهم كده بلكي از خلاتشي نها بيجم هكا خلاتشي بيجم راس بك وكاكو ربي عالم انسان تهديد كد فردا چوا يعني مثلا كسا انسان كيكو هفته ساليه سري خوش سجده رانه كريه عمل خو باش كريه حجا خو نمجه خو انسان كي كامل خودي تقوى دداويه ده هكا في تشتنك او عملي وي تفجيبه وتفهر قيمة جرى نامنه يا خدا عز وجل في الرياض نشان ده يعني دبي يعني حياتك ببيغمبر ما إسلامية تتشقص كربجي وقتا كنت حرمة ندي رسول خدا الله وقتا كنت يعني وي مزنايك خدا دايي وي قدرك خدا دايي وي قدرك خدا شتد خوازه وي رياك دخوازه تتابعي وي بي تدوي ريدا نتشي تتشقص يجيبكي دي سافي آياتا شكار جمرد بشي توصلناكي وعملت تفهم باب الله ما شاء الله دوي مرف حقيقة مرف في مسألة باش صانه به تشتكو عن باسي حقيقة مهمة هجم درباسي آياتا دنيفن آياتا السيا دا معلومة كسين كو او جبو بر پیغمبر دنگی خو نظم دکن سیدا مثلا از وردا دنیرم سوره حجرات دیا 4 دا آیات 4 دا هاتیه يعني حجره معناه ونسا بله يعني مال اوده يعني بله مالين يشغي اوده بتن جواره دغوتن حجره بله اوانا رسول الله عليه الصلاه والسلام بجامعه و هر بیرک خود دیه مسلمانا جرا اوده کی خصوصی چکر بود در یه جامعه ده بود ایدی جوانا مثلا حجرات يعني جمع حجريه يعني وكاكو بتركيد بين شغل يعني بله جفينا ويا إدي فانا قومك كوتن يعني تن دخازن برسول الله عليه الصلاة والسلام را خبر بدن دنارم كواي نخويا ان الجامعة إدي غازي دكن يا محمد وها غازي دكن خدا عز وجل فيها يعني في كنت بيها نأدبه فيها نكن
اوانه کو جوها جی پشت حجرا و وها غازی تدکنو وککو یکی انسانه کی لهندر کو تدی وانا جانا ل خلق مل گنداک وها غازی حدود کن جانا جدور و ابي بي شكل کو غازی تدکن دبي وانا يعني اكثر وان دبي هشي ونلسل نبع عقل دبي نبع عقل وانا فهمناكن مسألة فهمناكن او مزناية قدرك خدا دايته کو تکریه پیغمبر جهان و کو تکریه رسول صلی الله علیه وسلم و کو قرآن دایته کو ادب نشم دو یان زانم جبروی قاسی جد بی اگر کو وانا صبر بکرانان دوام آیت دد بی اگر کو صبر بکرانان دنگ خنک رانان حب کیش خورد سکونت بکرانان ادب خود حتی تدرکت نایبان جوان را ده بخیر تر هجين مثلا دفردا اوی آیت دما کو نازل ده مثلا جبو کسین کو دوان حجریان ده دنگی خو بلند کش پیغمبر مرا دنگی خو بلند کن يعني وقتی کو نازل بو و حكمه خلاص بو نها مس حكمه درباس به حكمه قرآن باقية حتى قيامته خدا عز وجل كو قرآن مثلا خندنا وكريا عبادت بله وحتى حفظه ويكو يعني ايكو حفظ بك وكا تاجك لسري ويبت يعني ديو باوي تاج دانين سرسريوان او كوتيا يعني قنج امتا من حملي قرآن ايك قرآن هل دقرن افيا معناكو قرآن حتى نروجا قيامة الرهبر انسان آيه ده تمام آياتا ده درس و نمونج انسان رهنا هر دمي يعني اف آيات نكوج مثلا صحابية بتنر نازل بيه بله يعني حتى علماء ما أصول الفقه علمك دانينا دوي أصول الفقه ده وها قاعدة كي دانينا دبيجن اعتبار نب خصوصا نزولية بله يعني أو نازل بيه ويدماكو آيات نازل بيه شخو خصوصيش بو مسألة كي برجالة مثلا نشي بنا آيات نازل بنا بله دبين مسألة معتبر نأوة معتبر عموما دلالته يعني أو دلالته معنى ويكو عمومية أساس أوه إيدك خدا عز وجل دبي لا ترفعوهن أرتق كيد ببراب حكي إيكو في آياتها دنگ هريه إيكو بخوينة إيكو فهم بك إيكو أف تبليغ جهيشته حتى نسل مسلمان حتى رجاء قيامته هبن تفجرهم في شكل بن تفجرك هون وكا إنسانك نورمال نافي محمد عليه الصلاة والسلام هل ندن وكا پیغمبرك وكا رسولك بحرمت بالصلاة بالتسليم والنافي ببيجن و هروها هن تابعي رياوي هجي من تفردا آيات حفتاه هي مالي ياكو بحثا خبر فاسق خبراتينه اما بحثا بكن هجي معلومة ام دورك وصدنا دي بري خبر ب ام بيجن بكفوكا دهاتن بمها بحفتها هنا حتى خبر بالصالان دهاتن إنهم كتنا حالك وصا تكنولوجيا كوصا هما و مديان جواكي تلفونا مروا يجي بيكسارا ما برد سي مروايه هما مر خبرك بينا مرد جي مر بيلدك ديكسا هما دو دقيقه مرد كار خبر بار بك ربي عالمي حجرات دا ايات حفتدا بحثا تشتكي وصدك از ما خالي از معناه بخير مهجم تجي او كاي بخير كا شد بيجي او كسي كود نوا دا جبور رسول خود ونزانبن اگر خبرك كو يكي فاسق خبر جوار هاني بيشي وي خبره بكولن وي خبر شكياتيه نوصب ونجي بكيف نوان جاهلان تفرد فاسق كيه فاسق كسي يكون نزانه كسي بخوازي وكا كنت قلت يعني آية كريمة يا أيها الذين آمنوا بشكل درباست به يا أيها الذين آمنوا بله إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا بله أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين بله دور ده خدا عز وجل كسي مؤمن خصوصا خبر ده كسي كنا مؤمن بشخوا وت جرى راستي من راستي برنا مهمة أو لبي غرض خويا إيجاد بقالك إيك وإيمان عني وقتا يكي فاسق جوار خبرك آني وخبري تفتيش بك درجة راستيا وفعم بكن همن باور نكن ولقوري وباوريا خو حكم نكن يانا لو راد بك هون إجا هون إصابتي قومك بكن هون زراري بدن هناك إنسانا بنزاني بجاهلي وفعم نكري يكو خبر كان راستيانا
ونوي وني بجاهلي بنزاني وني زرار بدن انسانا ایجاد داوی وني پوشمان ببن سر تشتێک وەکری ام پوشمان بنی فایده ناکە وەزرار دایە جارێک ایجاد خوازیم کال سەروێ ئەv ئاەت چما نازل بی ئەو یاژی هەنکی ڕێ نیشانی منە دەدە مەشهور دەبێ وەلیدی کوڕی عوقبە رسول الله صلی الله عليه وسلم ji bo xebatkarê zekatê ji bo zekata qewmekî top bike dişîne bawa dişîne bê here zekata wan dema Resulullah aleyhissalatu vesselam de Resulullah yani wezîfedar dişandin ba vanê ku zekata wan hebû tevî dicivandin tanên Medînê Resulullah aleyhissalatu vesselam ji li wê derê li feqîra û li muhtaca bela dikir. Îdî wî jî dişîne wezîfedar dişîne wir ev ya jî berê di wexta cahiliyetê de di navbêna wan de hinek dilgiranîk hebiye meselekî hebiye yani wexta ku diçe evana dinarin ku wa qasidê Resulullah aleyhissalatu vesselam hat kêf dikin hurmet dikin dertêne pêşiya wî ku jê re bêjin tu bi xêr hatî ew jî ditirse dibe qeyvana tên ku li mixin ama ji nîvê re dizivire û tê jeba Resulullah aleyhissalatu vesselam hîkaye jî bi rastî nabêje ku me wiha kir me wiha dît dibe ya Resulullah çûm gotin em zekatê nadim êdî ku wexta wiha dibêje Resulullah aleyhissalatu vesselam jî haziriye heta حاضر yani dikeve dilî wî ku herbê bû ara bike heta hinek sehebê jî dibe hemen ya Resulullah hemen em herin îdî li ser vê ayeta nazil tê binerin mere vêya dîqat bike di wexta Resulullah de qasidê Resulullah he feqet xebereke xîlaf tîne evê ayeta dide feemkirinê ku gerekî lazim e ji bo xeberekî mere bawer bike pir zêde mere li serê bisekine yekî ku di dewra Resulullah de qasidê Resulullah be jê re xebereke xîlaf bîne ji me re û ji her kesê dinê re wê gelek tiştê nedicî de bibêje û tiştê ku fîtne ji bo têxe nava Müslümana ji bo wan bi hevdû bide kuştin û ji bo dilê wan ji hevdû bide sarkirin ji bo wan ji hevdû bide dûrkirin wê her tiştê bikin û dikin jî yani em van tişta dibînin yani ji bo vê qasî evê ayeta jî hettanî ku qiyamet rabe نمونه و درسکی خوشکش مسلمانه را کو یعنی وی حدیثش بیرا خو نبن بنره یک دو وقتا رسول الله علیه الصلاة والسلام و حکایه کی وها چه بیه آدنه جی درسک دیجی هیا کو مثلا اوی انسانا مثلا وی انسانا او بخوا دچه مثلا yani peşin ne ku jiniyeta خوی خراب شي ودگره جترسا ودگره فقط او جی yanlış yani kavan insanatın bir şey mesela hatın derite tahmin kir ama توی تخمینه خود تبیجی نیارتی بری زمان در باس فی اما آنها هن مسلمان بونه و ایمان آنیه و برسول را بیعت کریه هم بونه برای هفدو هن اگرش هفدو حسب کن ایوان انسان هاجی دیمه که وهانه بلکی تن پیشیت بلکی خیراتن اتبدن ده hemen yanlış fahmdı ki لگوری فهمه خوین غلط چی تی خبره دیه yani insan جارنا mesela تشتا وره شاش فهمد که و لگوری فهمه خوی شاش جی حکمات دهش انسان را دبیجه انسان اجت خریا شاش ev jî tiştekî derseke dine ku em jê hilînin yani her mesela ku me dîtin bêjin ku vî tişta wiha ye em serê îddia bikin hinek mesela bi zenna xwe heta yeqînî em nizanbin gerek em qet'iyen hukmê xwe nedin îdî vê hem lazim e insanek xeberê tîne ew insan zêde diqet wexta ehlê îmanê be wexta Müslüman be heqeten ji Xweda bitirse yani li gorî fikra xwe li gorî zenna xwe tenê hukm nede yek û li gorî wê xebera ku hatiye jî wan kesê ku حکم ده دسته وانده یا قوت ده دسته وانده و یا خود مهندکایی مثلا خبرک جمراته اج وقت تقول اس پاروت کم او پاروکرین مثلا اوج حکمک یعنی و اج قبول کم خبر راسته اویاجی لازمک باش وره تدقیق کرنه باش وره کولان باش وره فهم کرنه هنوک مره شهر بشه یعنی ما ود نوا مسلمانه ده پرتشته نخوش چه بنو حقیقتا جوی چه دبن جنا ده تاریخ ده مثلا تاریخ اسلام ده جبر کل و گلگوری و آیت حرکت نهات یکرنه ناو مسلمانه ده نیارتی مزن چه بونه آنها جی دناوا مثلا مسلمانه ده پر نیارتی مزن چه دبن جبر چه جبر یک خبره کی شاش دینه غلط دینه ده حقیقت فلان کس و حقیقت ده وها گوتیه حال گوتش کی وهاتنه هجه من جنا تانا توساگو ده جنا وک کاری مداجی ام هنک صح خبران و چه ام هم لینار نمام گوتنا و ام تند بینن ام دبیج او تمام اما پار و بکه بله ويش أخي أم تكفين شكلي وان فاسقة نظام ها لسر فاسقية مجبرة كر وبعصا فاسقية كر فاسق يعني علماء ما كو بحثا كسي فاسق كنت بفاسق أو كسي كو جناه مزندك
انسانك يعني گناه مؤمنه مزن. جي مؤمنه مؤمنه جي اما ایمان آنیه لی گناه مزند که فاسقه فاسقه ریاوی شاشه قرآن ناوی دانیه فاسق شخوا مثلا انسان کو مسلمان حقیقی او یا کو هندروی دروی تفیکه بله فقط دبه فاسق جي او كسي كو عملي وي باشتنا ايماناوي هي لعملي وي باشتنا منافق جي ايكو عملي قنج كلي هندروي ده ايماناوي تنا بهي شكل تعبير دانا اجا جبوناكم مرف وكك سيداي ملا خليل خدا جرازي بد نهج لنا مدد بيجا دبه مسلماني به هردوان نابتن يعني مسلماني به ايمان و به اسلام نابه ايمان باوريا دله اسلام تسليم بنا عزايا بله دبه يعني مسلماني به هرديان نابه خلاصيا جا عذاب خدا جي به هرديان نابه يعني مسلمان حقيقي گره هرديا بجوينه ساعت خوش هم ايمان هم اسلام خودی پیغمبرش راضی به سیده خودش امیا به صحبت که گل که خوشه ان شاء الله کو از میوان وسا گلک حس کم هم پرسا خو بپرسه و برسوا ویجی بده از گلک میوان وسا جی حس کم سرچاوی مسلسل راتی امی صحبت خو دوام که سیده من بله کو من میراج لگل منه امی جوان قصیده کی گوداری کن سا من صحبت خو دوام بکن کرم کن برک عزیز يا
روحي خذ بيدي يا نور العين يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله مؤتمني ففي دنيا يا والآخرة الله يا رسول الله مؤمني. اجداد وصا قدر و قیمتا پیغمبر مگرتیه که دما مراد دو یمین دا او روضه متحره وقت بجن قبه او تعمیر وره کرنه هستین که او جه استانبول او ورن او تعمیره او بکن دناف کسین که اهلین ایمان کسین که اهلین وصا قرآن خوانده بن حافظیه وان هبه جوان هل بجارتنا سدمه که افجی دمكو للروضة متحر بدن خبطاندنه إنساني كو الودر وقت بيجن إيمان هاني بين إنساني وصاب باش بن جبركو مقامك مقدسة مقامك مهمة دما الودر أستاذ نافا خدا خبر دن بيجن كو هاد دمكو ما تعمير كر أما بيجن كا چاكوچ بدمن كا بزمار بدمن أم وان تشتين نفسي الدنيا وان قوتين الدنيا أمانا نبيجن دمكو از بيجن كا چاكوچ بدمن از بيجن يا الله لما كاز بيجم كا بزمارك يبدأ از بيجم يا هو لقال خو صحبتك وصا چه او کاری خوش وصا دکن تقولن کو چاکوچی وانش بو کو پیغمبر من حسز نبه کوجبر کو لمقامی وینه پیوا او کی داتینن هری پیوا داتینن قنا دنگ زیاده در نخه امتك وصا اجدادك وصا حرمتها پیغمبر مگرتیه دوی مروجی به گمان دریا پیغمبر خدا دوی مرو هره بيكا تشيكوتيا حديثي والسنتي وتشينكو إيران باسا آياتا حجرات تكنكو رب العالمين برسفك جيجوان كسنكو دايكو قرآن مرة بس برسوا وان جداية أم باسا سوريا حجرات تكن جبالكو دمام هندك ما أمي تشتين جرينج ومهم أمي سروان باخفن هجاي من أمور السر آياتا يا قوما معلومة رب العالمين تفردا قوتيه كسك برا قومك را حناكي خو بوي قومي را نك كسكو وي قومك حناكي خو بوي قومي را كد بكو او جوا شي تربه هكذا بعصا خانما جد ورات ك دبجكو كسكو دبجكو از خانم ايكو بهدورا حناكي خو بك او جوا شي تربه دفردا تشد بجه دفردا مثلا بعصا ام بجن تديم دبجن كسكو بسم الله نظام انسان چوانه كسكو نظام تركن وصان عرب وصان بس بفرق ماليات هذيك بس تشكي دنت كان يعني آيات إشخاء أشكرا كنت بجاء استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم بله شاوك ما بري في جاجي بحث كرش آيات عمومية وقوم هناك مفسر دبيجن يعني جبر كنت دورة بحثا جناتي كرني دفرده مراد قومي ظلامي قومينا إيدي أو قوم يعني دباكو كومك به ودباكو دحب شخص بنشي يعني دحب ظلامكو يك حنكي خب يكي بك يكي بتشوك بك بينا يكي مثلا كيم بك وياخذ ملتك دني ويا جندك جندي دني ويا باجارك دني قوميتك دني وقتا كيم بك اف آيات نهيا جوياتك حقيقة دفيا دجي برتش شي بونا زمان ده تاريخ ده هيجي شي دبن محقق شخوام يعني مشهورة دبي يعني ايكو اول خمزن كريا و اي قارش خبچو كريا شيطانه بله جبروي قاسيج اللعنة خدا لي باريه خدا عز وجل اللعنة لي باران دي يعني كوغوتيه از آگرم آدم جخاليه آگر جخاليه چهتره ازش في ريارة چوا خو او بكم لأن سبب نزول آياتي چاك مقود سبب خاصة لحكم عامة سبب نزول كان بنرنش خدا عز وجل قوم يعني صحابية تعليم كريه
بله وتعليم يجي وانكريه بيشكش عالم تفي معلومة تفجي بري غير مسلم بون يعني جو عرف عادة غير إسلامي هاتنا ومسلمان بونا بشتيكو مسلمان بونا خدا عز وجل هدي وان تعليم وتأديب كريه بله إدي يعني جركم فيها أجبو شو فيها دبيجم مثلا دبكو إنك إنسان بيجن مثلا ديما عايشة وها كريه فياخد مثلا فاي هناك بفي شكل كريه دوقتها صحابية وها كريه يعني أمي شوا نكن فلان فيها ناب الريش مرة يعني ناب دستور أبعد بي قومك هبية جوان ردقوتن بنو تميم هاتنا هيئتك شاندنا با رسول الله عليه الصلاة والسلام وقتا كنتين أفانا نمسلمان نفس السنة نمسلمان وانا وقتا كنتين دنرن يعني ايوك بلال ايوك عمار ايوك صهيب وان فقير صحابي فقير دنرن الجل مليوان قطاندين ايوكن حنكي خباندكن يعني وهاوان بشوكتكن فلان او دكن ايدي خدا عز وجل اجا آية نازلتك دبي يعني في تشتي نكن يعني دبكو اوانا جوا تشيتر بن وان ايمانانيه وان فداكاري كريه وان خد تسليمي ربي خو كريه وان هر تشتي خو لغوري رسول خدا عز وجل يعني عيار كرنا يشيخ الغوري ويدكن ودرجه وان لبا خدا عز وجل برمزن بيون شو حنك خو باندكن ايدي فيجاجي مثلا هناك انسان هنا بلكي مثلا مالي وانتنا بلكي فقير بن بلكي هنا قوم بن كن نافي وان بشكل كياتيه دركت درخستن لازم كسي مسلمان هر زمان بچاوي انسانا وبچاوي مسلمانا لبنره وقتاكو بچاوي انسانا وبچاوي مسلمانا لبنره دبك وي انسانا جوي دها چيتر جوي قنشتر لبا خدا عز وجل درجاي بهتر به لازم ونك چاكو مثلا مثال معاني يرود نافمه ده پرچد به حقيقه يا مثلا هناك مثلا كردا بيجن فان تركا وها كيما يا وانا وياخذ هناك تركا بيجن كرد بفي شكل كيمن وياخذ اوها كيمن وياخذ عرب او هانا وياخذ زازا او هانا وياخذ هناك قوميدنا ويا باجارا في غوندا اوانا تفت كيفن بري وحكمه في اياتجي تشاوك حكمه ايات دني باقيه حتى رجاء قيامته لازم يكون هردم امش فياجي درس بستينن كم تجاري انسان قارش خو بتشوك نكن رسول الله عليه الصلاه والسلام ده بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم اما يعني حقيقه مدهشه يعني بس شخصك يا خرابيه وقتا براي خوي مسلمان حقير وبتشوكو وكين ببينه يعني او خرابيه جويره بس او شر جويره بس يعني جناه olarak كمرف يعني انسان قارش خو بتشوك مسلمان قارش خو ان جناه مزن خدا عز وجل دور ددبي جام عين دو آيات إذا بحصا لقبة جدك بله نفسها بحصا لقبة يعني برناف كاتك مثلا جام أنا قالك حوالي مهنا مثلا از لقب الوان داتينم يعني مثلا از يكيرا نافي بردريش از نافي كندك يعني از وك نافي كي خرابنا نافي كيكو الجور خواه هم بكيف وكيفاويجي ورا از دليويجي از ناهلم يعني از لقب داتينم مثلا ربي علامه فردا قوتيه باللقب نباش غازي هفدون نكن تشمان يا مثلا جد نافي ده يعني فيها شكله دقيش يا نوك هفن بانا ما حقق تشتك خدا عز وجل نهي جيدك ايكو مثلا لقب ليتي كرني بي راحت سد عاجز بي كي ما يا خو حستك يعني زانك ويا وها بچاوكي مزن لخد نره بچاوكي كيم جلويد نره لغوري وي چاوكي ماي ناوك ليكريه او وي بي ديشينه يعني افيا تشتك خدا عز وجل نهي جيدك يا يعني مثلا مرف حنكه بهفدك لأوجي تبي جرى ملف زيادة دقات بكارت حنك دكي فقط وقتها تزاني بي اي قارشيته اي همبرته اي كنت نافلي دكي بين نرازيه لازمك مرفوي عادتي خد ترك بك ölçek ميزانك جرى لازم نفسه اوجي ايكو مثلا راحت بيانا بي عاجز بيانا بي ديشيانا وقتها كو مرف زاني بي كيف خوش بمرف جانا وهاش خورا بهف كيف خوش بمرف تشتاج هفرد بيجه وقتها جوي سينوري در نكفه سينوري حقارته واي كو ناف جرته قوتن اوجي بين نايشه وازرار لتن مثلا دناف بكو تجيش دياربكر قال لقب زكاكو كولانا مثلا دندك حمو اشتا قردك سلو مثلا لقب وصداتين ام بجن يعني اللي قال وان بلكي وان بشينا مال وان جرودني هناك مثلا التاريخ ده كر مثلا محمد علي باشا مثلا هي جوانا دبل لقبك افاناج داخل نفس
مثلا ایک پیته ناس کردن بوی هایته ناس کردن مثلا بیشن یک دگون دهه دحب هنا نافوان علينا یک جنگی سقط بله مثلا کو بیشن علیه سقط علیه سقط يعني جبوك ورا الناس كرن او خارج او يا خارجه ويا زرار باشه سيده مالا طاوا فريم راس بون مالي والله اش خط ترسيام بتقول تشوج مدا مالي باشه مالا طاوا سيده مج في كيج من راسك سيده من اياتك هيك وبحص الزانيتك بحص خيبت جات ورداتك دبجكو كسكيكو خيبت بك وكاكو براي خوي يمري گوشتي خواربه يعني تعبيرك وصا ربي عالم دوی آیت ده نازل کریه هم وی مسئله زانه و هم جی مسئله یا غیبته شبکو دمام جندک ما سیده من آیت بکرتایی کارن بکن استعیذ بالله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أبدا فردا خدا عز وجل دي سر ريكي نشاني مسلمان ده رياك وحزور خوشيدنا مسلمان ده جبوك دلي وان شاف نمينه جبوك دلي وان شاف صار نبه لا را مسلمان لازمه هر دم جهف حس بكن جبوك قوتها مسلمان جهف بلع نبه وقتها مسلمان جهف دو عاجز جهف بغيدن جهف دو مثلا بكفن قوتها مسلمان بكفن يعني مسلمان ويسر دستي الوان بكن شاكو آنها وهابية يعني إذا خدا عز وجل دبي أي أبيك وإيمان آنية بريزنا خوجي ببارزن خوجي محافظة بكن ده حقيقة هفدا الزن نقنج نكن زن چیه سیده؟ زن چیه؟ زن مثلا كنت ام بيجن يك جور ده هات بلكي لتا هاي نبو درباس بو شو تدلي خدا بيج هافياج من عاجز بو سلام نكر درباس بو مثلا يعني در حقي كسي كده تشتي كده مرف آگاهية كمرفا تنبه تنية يعني معلوماتك حقيقي تنه يقينك تنه بتخمينه بتخمينه خود تجرى معناك يدبيني وتنافك الوي واخد كي وتلقوري ويجي حركات كي زمان جاد كيفن سرهف تشت ده كيفن سرهف حتى بلكي حتى كشتني افياد تاريخي ده برشي بيد نوا مسلمان ده تفجي يعني جبركوها تابعيتها في آياتنا هتكر إذا خدا عز وجل جمرت بيجي يعني أي إيكو إيمانانية حفظة خوش بريزا نابكن إن بعض الظن إثم محقق هناك زن هنا جنان محقق توي زنت كي تبي جناه كارد بي زنينا كت حق براي خوي مسلمان ده إجاب راستي يعني شوا زن كرن نباشه مرف حتاج مرف يعني اوجي تديكو مرف زانبه مرف نهلك زن جيج مرف بكرن حركتك ايقارشيش تزنه خراب بك وانجينا كمرف سيداي مثلا هناك جرى هنا بحوالك كده ذهب دون مناس بكن وي حوالك دناصيني جمرات بيجي هاي جي هبي افينا فلان كاسه تشتغل جا انسان باش بيجي از الجوري وي اگاهيه وي از لي بلا معاملتكم جا بيشتي صافره درباس الدرم چه انسان کی باش بیه بله اف مثلا اف جي شخوش بوي قاسم مثلا او مثلا كذا ايتا مي بيشيك خبران نراست شي خبران نراست اشتراني وظنك جي اشترى تشيبو لمعلومات تي حقيقيتنا او كذا ودريجي إجا حقيقة مرف فياد بس سبب جهف كتنا مسلمانا إذا جبوفي قاسي خدا عز وجل هم بي ظنين لكن دوام آيات بي ولا تجسسوا تجسس جنكن يعني لبي كيماية هفجي نقرن لا كابساز لبي بقرن فيقا بيا عادات جمرة هم دقرن كالا فلان كاس ولا بسقنا كيماية كيز ببينم جبوز إفشا بكم أسخوا حقلي دارخم ويجي كيم بكم أزبين بنا رفا فيا وهابو متشاكر لبي خبري قريام حتاكم ويدي امتفكي ما يمتفا هنا يك كيجي تعقيبا ما بك شاكو ديسا حديثك رسولات بجد بوقتها تعقيبا بكن خداش تعقيبا بكن وجبن تعقيبا درنا كفن يعني ويا خدا تعالى عذابك ما زنبدا اجا تجسس جرى مرفناك يعني حتى جمرف ظاهري مرف دقارشي مسلمان ده حسن زن نسوء الزن حسن زن زنا قنج مرف ولا فيها مسلمانه براي منه اوجي وكمل مشتك اوجي باورياي بخدا هي اوجي باورياي پیغمبر عليه الصلاه والسلام هي اوجي الشيطان عاجزه كفر عاجزه اوجي مسلمانه اب في شكلي تشتي وصفيه قنج وصفه ايمان جد سر تمام وصفاره وقت انسان كي وصفه ايمان برهبه لازمك فان وصفه دنا حتى مربه مربن خمينه حتى زرار جني حديثك هي جان تبعثه تقو كسيكيكو وقت بجن كيماسيه قصورك انسان بشره يعني دفي دنيا ده بشرة رجاء قيامته جي أو رب العالمين جي قصورة كاميرا بشرة يعني تجسس ورده هل وها مهمة جرينجة ويا حقيقة وياه
يعني تجسس جرى مرف نكش بوك خدا عيبه مرف جناه مرف بسترينا مرف جي عيبه مسلمانا كديت جي مرف بسترينا ساعت خوش نكو مرف البي بقرة اف خودیه تقوی يعني نفسه کسی که وصابك وشيره يعني دوام دكش خو آيات شاوا كد بيجي مثلا آيات ديجات بي ولا يغتب بعضكم بعضا بله يعني دبي برا يك جوا غيبتا يكي نكه إيجار دوي غيبته ده مثلا خداش خو تمثاله مثال كيتينه رسول الله عليه الصلاة والسلام جي ده حديث خود دبي غيبت جزينا خراب تره الله الله دقت بكن جزينا خراب تره چما دبي كي انسان كو زنا كربه يعني شيطان را مغلوب به وتوبك وها باش نسوح بك خدا عز وجل دبك يعفوك لإيكو غيبتي كربه حتى نچ خو ند حلال كرنه بوي انساني خدا يعفوناك چقاجي توبه بك جبروي قاسي غيبتش كي بربيسه او غيبتش خو فتنه که پر مزندنا مسلمانه ده وحقيقة نخوشية كجي نخوشية كبرة حتى مثلا ديما عائشة رضي الله عنها ديسا دبي من بحثة صفية كريه مقولت يا رسول الله صفية أوها دبي يعني من كن كاياوي كن بناوي مجرى وكهاي كريه قصور دبي رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت تا قوتنك وها قوت اف قوتن تي كفنافا بحريجي وي جنيبك ها قاسي يعني مزن بوده يعني صادق كنك بناوي قلت شكي خرابش جيرة نقولت يا وكاكو أمزانه يعني هو كن بناوي وكاكريا قصور جيرة يعني أفجد ديما عايشة بخوات دبيجة يعني دبيجة كفار رسول الله جمر وها قلت يعني كجرام فيشي نكن إدي خدا عز وجل جيش خوي جاد داوي يعني فرخشك أو دكا إزاحتك أيحب أحدكم ما يكجوت خوازه يعني يكجوت شاوي بخوازه استاد بدی از زمان خدا جی راضی به در رساله خوی اخوت ده از ویا توصیت کم تمام برای خوی تماشاوان هیچم از ورد بکیم دوره نها دم فطار دیاربکری نها گل دیاربکری تیج دیاربکری بله دویدر بنده دعای کینه ام جویدر شوانا خدا عز وجل روجیا مو آوان توا قبول بکش بنا خوا قبول بک و بك سبب عفو كرنا جناه ما وخطايا ما وان تفدا آمين إن شاء الله كرم كه تمام كه إذا خدا عز وجل ما جوك دفع آيات البحث كريه أستاذ جيد الرسالة خوي أخواتي ده ما جوان في رسالة أستاذ بديع الزمانش تمام براي خوي تماشوان را براي خوي مسلمان را توصية كن في الرسالة متف بخوينن وبحث غيبة جدوى دري ده بخوينن فرخش كي زعت كه تك كلمات بجن لازم هم قاصد دريش بكن إذا خدا بيجا أي يحب أحدكم ما يكجوا تشاد خازه يعني ممكنك بخازه يعني يكجوا جريك نخازه شد خازه أن يأكل لحم أخيه كجوشته بريخو بخا كسكي وغيبت كربين إيك غيبت دك ما يكجوا خازه جوشته بريخو وجا ميتا ذي براي مرف أن نزي مرفه إيكو مرف لسر ديشه إيكو مرف جه حستك براي مرف شخاكو براي مرف شخاقت مرف نزي وينا بخرابيه توكو مريبه إيجا مريبة تشوا إجا هرب جزاهري جوشتي ويجك يعني فكرهتموه دبي هون شفيا ون عاجز نور هون شفيا دبي هون عاجز بون يعني هون شفيا راح تسد بن كسين وتكرهين سيدا من دمام أجي قصة نزيك الدقيقة ما معي ما شاء الله خدي بخمسة ترازي بدن زاف شو والله زاف ولا طاوة به خدي بخمسة ترازي به هم وجهته هم أخافتنته ما وقت بيجن ما خصنا نوا في خير وبركة رمضان ما باش تاجياندني وصا أم حتى دم فطرة يار راح حتى أعظم بخين أم صد دعاء كيشي بخينن هجم شد به طبعا شوفن نجا إيرم هاتن داوية برنامج خو أم هاتن دم فطرة كاسبة خو ربي عليه إجمالا بكن نسيب كوميدي سال همبري هذو كو بكن نسيب دي صاد همان ساعتين ملقال هفدوبن دوان دمن جرينج ومشرفته ما يجي بيرانكن ما يجي داخل نواد دعاء إخوان أم بيجن آمين سيدهم آمين يا ربي آمين يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقراءتنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتمم من تقصيراتنا يا مولانا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين أجمعين ربنا لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين والحمد لله رب العالمين لله الفاتحة
خدا خیرات مزن که انشالله سیده خدا خیر آوجی مزم که خداش بو خوب گرینه و خدا عز وجل بکه نافع يعني منفعته هم بده شخص هم بده تمام برايم مسلمان آمین انشالله سیده من اف سوره حجرات حقا سوره که حقا مهم بو بله. دداویه سوره حجرات داشی ساما نزدیک 30 ثانیه کاریش که کم بکه جای من بله دداویه در صورت تشتی که خوش مرمارد بشه وای آزانا شریفات خوندن اما سر ویا بخوین خدا عز وجل دبی مواج ظلام و پیرکه کی خلقان دیه يعني هون تف دي وبافي وتفايك يك جوايكي نمزن ترى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أن قنجة وأن متقية فرش خدا بترس ساعتها كيش خدا بترس أو قنجة الله أكبر خدا ما بكي جوانا إن شاء الله آمين إن شاء الله خدا الله اشترى أكبر. عافية ونوش جان خدا قبول كي إن شاء الله